Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бинандагони иззатманд, имрӯз хостум як наворе кунам оиди дарахтҳои павлония. яъне ки хела шид, хела бахшид, қариб чандин бахшид дар бораи дарахтҳои павлония ман сухан кардагӣ нестам. барое ки рости гап ҳоли дар бораи дарахтои павлония, дар бораи шинондан, дар бораи кӯчаташ ягон кор накардаистам. аз қишлоқ сол буромадагиам, рафта дар шаҳр кору фаъолият дорам ва бисёри ҷоҳо маро даъват мекунанд. фурсати ба сару кор гирифтани дарахтои павлония надорам ва чунон ҳам дар заминҳои кишоварзӣ дар ин заминҳо кор кардагим ки гуфти як суханҳои тоҷикӣ дилма гирифтагиай, умр ман ба як ҷое расидай ва барои дарахтои павлонияро ман гап задану ай стаканчикишу ай мисол чихел ай решачашу оварда калон кардан ман ба ҳамаи мардуми сарбаланди тоҷикистон пешниҳод кардагиам. мардуми сарбаланди тоҷикистони азизам уқад таваҷҷӯҳе накардан ба дарахти павлония. ка имрӯз ёде аз дарахтои павлония мекунам. мана анами дарахти павлония анами сесола. хоб ира албатта соли якум мана овардагӣ соли якум буруши техникӣ кардаги мана дастом қати мана нигаҳ нишон тед ки анами ду дастам вай намешава. намиқад диаметрш анами қайда анами хад диаметри анами дастом хед нараси се сола. соли якум анами қашид бе нигоҳу бин анами қашид. соли дуюм ҳамира стрижка кардан навдоша занем стрижка. соли дуюм ай анами я ҳами баланди ҳами дарахт чӣ қадаре ки бошад ҳами қашид. соли дуюм хотирасо мекунам. соли дуюм соли сеюм хостем ки ҳами навдои ҳамира хостем ки бизанем бу баланд шава. мана зинои алюминий ҳастай ва ӯро сарбасар мемонӣ баланд меша 6-7 метр меша мезани навдоша ки хонада кампирак маслиҳат дод ки мардак гуфт ира барои чӣ мезанӣ? гуфт баландаш мекунӣ осмонда навода мекунад. гуфт мо навдош ҳамихел болои хонаро ҳамихел пӯшона яъне соягӣ кина аз нурҳои афтоб моро эмин бидора. хоб баъд ҳамира мо ина ҷода ҳаста я 4 дарахти ҳами павлония дар ҳамиҷа шинондаги мана якта ҳар 4 як вақта шинонда шудагиам. мана дута хотирашитон мекунем ки мана иҷа биё. мана буруши техникиш камтар иҷа нодуруст омадай. дидӣ ира бояд мо ай рӯи замин бибирем, ин камтар баландтар ай рӯи замин бибирем ва ҳамаи реша ҳамира бояд бипӯшона ҷои мисол кундаро бояд бипӯшона. баъд ин навчакҳое мекунам. ана навчако ана ёра шикастан дар кор ки ай поён навча накуна. хоб дута мана ин сета сеюмош. хоб мана чорумош чӯа ки хел борикак омад. 4 мисол дарахти павлония диаметрош калон ва чорумош оё решаи кам қувват буд, оё мисол ана замин ё ки заквара буд ё ки ов нарасид. аз анами се ҳолатай ё ки решаш беқувватай ё ки замин мутобиқат намекунад ба ҳамин. барое ки дарахти павлония я 3-4 сол шуд ба тоҷикистон омадан шам. бисёр дарахти хуб аст. яъне ки дарахти павлония аз куҷо омадаги ба тоҷикистон? мо албатта ана ӯзбекистони ҳамсоя, ӯзбекистони бародарӣ аз инҷа ворид шудагиай дарахти павлония ва кирмои калифорния. хоб дар инҷа хеле мардуми тоҷикистон ҳастанд одамое ки сару кор доранд. дар регар, дар шаҳринав, дар фархор ва дар дигар ҷоҳо ҳамин дарахти павлонияро сару кор доранд. ва барои чӣ дар наздикии хона ма 4 дарахти павлония шинондам? барои чӣ?
البته با شما میفهمونم که برادرها توجه کنین اما درخت پاولونیا کربن با خود میگیره اکسیژن خارج میکنه کربن میگیره اکسیژن خارج میکنه یعنی که ما خودمون اکسیژن میگیریم اکسیژن نفس میگیریم نفس میکشیم و کربن خارج میکنیم و همین کربنی که ما خارج میکنیم همین سرازه همین برگوی پاولون کشیده میگیره همین اکسیژن میگیره و با خودش کربن میگیره خودش اکسیژن خارج میکنه یعنی که فیلتر میکنه هوای گیردبانای خودش فقط تازه میکنه شما فهمیدین برای چی در نزدیک خانه ها میگم بکنین شما توجه کنین برادر توجه کنین خیلی مثال نمی ارچه میشنونم خب درخت ارعر میشنونم درخت مثال بسیار جدا درخت چارمغ میشنونم خصوصیت های اینم درخت چارمغ هم میگم درخت چارمغ کلان میشه چندین سال رحمتی بابای کلان گرفتن اما درخت چارمغ ده با میبرن تگشته بعد کراود میمونن جای سلقیره میگن برای که پوشندگیه که میمونن با خو میروم با شب خو میبینم میگه که سیاهی لغتم کرد کسر شدم عجینه و دیو جین و پری و جین بلست میگه اومد میگه واری نده یعنی که حاضر من شما رو میفهمونم که حاضر عصر 21 وقتی همه پیشرفت و ترقیات وقتی تکنولوژیا وقتی اینترنت همین است درخت چارمغز میوه میدهد نه که برابر مردم اکسیژن میگیرد کربن خارج میکند در تگیبه تو دیگه کربن نفس میکشی هوای مثل زهرالود نفس میکشی و مزگی تو دیگه هم به هم خیلی کارو بعد انا وای میشه رفتن میگیرم خیلی فکرو دا یعنی که آدمی که در طبیعت زیبا و هیچ وقت چه ناراحت حس نمیکنه برای چی دچار در لای دریاها در ورزوب در مثال رومید در دیگر جاهای مثال در بیخ شرشرها دچار میسازن برای که اونجا باد هواش تازه توصیه ما همه که شما درختی پاولونیا را بکارین کلان در همه پیش خانهاتون البته اینجا در گفتم که چهار سلیوه وقتی گپ زدن که هر یک تایمو مثل طبیعتی ما میخواه که مثل گفتی توجیکو که نفسمون میکشه که چهار سلیوه را یا پاپروید کنه من غورک میگن که من غورکی انا اولوه خود که یا بینم که چخیله ترش لایکی ترش شکر داخل مثل دوغ نیوین اگر بخورین دوغ نیوین من می غورک ترش شکر رنگ دوغ بو با مزه دونه سخت اگر من خود میگیریم میخویم انا برادرو هر یک ما و شما باید در نزد خانه‌مون بشنونیم درخت پاولونیا را در دچه بشنونیم اقلا یک تا دو تا سه تا چقدر بازه میشوه گل میکنه این گل میکنه خب اگلی زنبوری اصل بین میوید شهد خوب میگیره برای همین برادرها درباره درخت پاولونیا ایریشه چش سر کرده تو استکانچیک تو مثال باید کلان شویش تو اوتیش تو دوروتیش تو خصوصیتاش من به شما سخن گفته میتونم خدا شاهده همیشه ده آوردیم 4000 استکان شکن میخیل کلان شدن خیلی کلان شدن ما به پول ما اینجا که منتج کردن نمیتونم که همون نوارم بیارم نه منتج ده بمونم به پول گفتم که کسانی که ندارم پول ندارم بیان همین استکان که به پول ما میتونم شو همه مردمی تاجیکستان همه مردمی که پول
بعضش ناومدن زنگ نزدن گفتن که بابا بر چون میکنی تو پاولونیا میگو استکانچی میگو دیلی بابا اگه جو گرم میشه بپل گفتم بیا برن ناومدن نبردم ویدیو ماست کن نیست برای درخت پاولونیا با شما میگه برای درخت پاولونیا گفتم در برای انا کلمکو کالیفرنیا گفتم خب با شما که لازم نباشه با شما که اینترس نباشه بپل میگوتون بیا بگیریم برین نبرین خب بعد مگرم نکنی دیگه او کارا زنده و سربلند و خانواباد باشین توجه کنین برای درخت پاولونیا که خیلی خصوصیت های خوب داره برای در نزد خانه در دچه ها در گیدای زمین شنونده نشد اگر سخن ها را بسیار درازی بعد نمیکنیم و فکر فهمیدیم شیردار کرده گفتم همین درخت پاولونیا که فایده نگیری همون لیوان همون پرنیکو سوخت برفتم که نخریدن مگر سریع شنوندم خریدن اوسو بزنم گفتم برای راست خودش آخرام به پول گفتم به پول نبردم اینا برای درخت پاولونیا زنده و سربلند خون آباد باشه